Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arjuponta. India government atum 125 amendment bill kedengji aputhak APA chalsia songpen pharang kamai kangnipo 125 amendment bill ke papa serak nangji pusi jekroidun India government atum ke 125 amendment bill ke autonomous state nangki pijok ploje phansi 280 kaningje dam athe 280 article along ke autonomous state alam abe sita 275 article along ke autonomous state alam do puta alang litum pen lamthe chipaklangpon Article 280 along Finance Commission alamdo Finance Commission atangka kilongji aphan autonomous state ke hangke dip thujoy tangka ke Article 275 pentami longbomji jongsi Finance Commission pen nangvekji pulote Article 275 along thabdundet me puta APA chalse me phupen pherang ke amai long lamthi chepaklangpo Amendment Bill pulo batai pharoi sira ing koira pho aphom Constitution ke lar alam la so ke lar ke 6 schedule si jasemet lar po la pen non ilitum Karbi Anglong Autonomous Council atum ke claim abang ke direct funding ke long ya phan pu article 280 nang ji pu 275 nang ni pu angge 280 abang ke dak non la article 280 abinong bangge la ke finance commission pulo finance commission pen poisa nang logi pulo la pen 275 bangge la ke India consolidated fund pen si poisa nang logi po bang hala nang ke logi bangge la ke non apran nili 280 bang pudet lang 280 bangge la ke panchayat atu phan lapen ke municipality aphan town committee aphan poisa nang he loji aphan ala bangke BB along sige pu poisa lata state government Assam as state government along poisa nang he loji aphan direct funding po alam ave Assam government long si poisa nang loji hala finance commission tumta lapen India government ta finance commission da India government ki pualing si kroji lapot poisa na logi ke Assam government la direct funding lam dak tokti lapen la solam ke nilitum jakas ahut kaching ki hotani tum direct funding lam pudam lo thalabang suhut aning mesen bensi hala joint secretary bang nang thak la ko hello a hok lo la ke muthe la direct funding po alam bang ke la ke nang tuma funded alam kali la ke claim lo te la pen ke hang atum ke India adang sita akaprek a statement ala son alam du si ke claim ji ke Assam government upon bakar biang long pan claim chot ji puge uni tu mana pun lundo labang nang pacini dun pemel labang lam ke the pinak labang ke a level the tutan labang adang the tan lasi dak 280 long bang ke la ke 6 schedule alam ta tokte la pen autonomous state alam ta tokte da bang ke autonomous state atuma pan poisa ke loji po alam ave 6 schedule area atom pan poisa ke loji po alam ave ba non 6 schedule area alam bang bidun kokpo autonomous state bang bidun de ji ne li chinia tenke 125th amendment along bang ke autonomous state bang tok de ji municipal town committee la pen panchayat alam na pen Karbi Anglong Autonomous Council po alam bang tok dunji mini heta poisa bang Assam government pansiloji direct funding gali 275 bang ke nilitunge pulo 275 pensi poisa ke nang pelo bom nai pulo la si 275 along ke po bang ke la ke dake 6 schedule area lam tok la pen dake tok la po hello on and from the formation of autonomous state
under Article 244A, any sums payable under Clause A of the second proviso of Clause 1 shall, if the autonomous state comprises if the autonomous state comprises of all the tribal areas referred to therein, be paid to the autonomous state, and if the autonomous state comprises any autonomous state as any or some of the tribal areas, be a portion between the state of Assam and as the president may by order specify. Da bangke pulo autonomous state pen Assam government atum angbong poisa tat hak det po sige po. La bangke ilitum han poisa hak det po autonomous state ke long lote. Lapen autonomous state ke dolote la sinon thihek penil tung ki pukang tung la hello ilitum Karbi Anglong Autonomous Council atum 280 Finance Commission along pacerap dun nangji po mat 280 sige me 275 nang ne lapen 125th amendment pe pas serak na ipu siningye don dambaret lo hala government tumangke 125th kaselam ia bangke 125th amendment kaselam bangke ili tumphan autonomous state nang ipijok plot ya pansi hala tungke la 280 pugan ningye dambaret Athemat 280 along autonomous state alam vedet ke article 244 e alam ave adake 275 long sige do and then non itum council tum 125th amendment alam ningye dam varma 280 along finance commission alam do port finance commission apoisa ke long ya phan pu dam varet ama autonomous state ke hang dam mangai hang thu thedet non alang litum mangai tini thu det lo poisa long chom yimen po sitan ata poisa ta ko ningye thulati ho 275 panda poisa ka long po yat verlu ako jong si 280 finance commission alam jong si finance commission pe nang vek ji pulo tangte la 275 along ta finance commission alam ta tok pon that make ente nilitum anon sorma a committee aphan lo ke pidun ke la helo nelinon file chirilo te theklong ji Konada bangla nili top dun etlo dakle finance commission puta top dun det nun la penha la 280 along ta na la for sending fund to the autonomous state pura dakla top dun det nun pusinil ha dak top dun sitha la ge tu malam bang deng de det non 125th amendment bangge non 125th amendment lete itum six schedule council abangke Ponjat ating deh pon six schedule ke po anakang tui deh ing tui pik pule pudam kali serta ing tui pik lo puan ponjat ke dak an lo non halap six schedule a council Karbi Anglong Autonomous Council bang punang pe suntuk po dak lo ke wan po la ponjat along lo pang dai hok po lagi ya kapang dai hok tong ke mema kapang tui sige mema ili tunge pang tui nangi po sige ribong la si autonomous state ka hang bom separate state la si hang ibom lo autonomous council ke dorde pusi la ke council chot ke assembly nangi pusi tunge ke hang ante la si non nitung ka choningri kang tung la Karbi Anglong Autonomous Council pan ke alang litum la 125th amendment ke chekroy dun nang ne la pen alang litum autonomous state si hang nang ji alang litum autonomous state hang thu the that amat 125th amendment bill an amendment along an chetodun thurok la pen hala 280 finance commission long an chetodun thurok amat autonomous state hang thu the that autonomous state ke hang lambang e deep to joy la po bang e chok chik lo ni tum ma thage ja lang li tum ma choning ri lo la deep joy ka me claim nang ne lo autonomous state ke hang ke Kado ita autonomous state sige hang nang ji lake. Puan Delhi dam take tang that puan poisa koros down day. Aman arni sihat MP ta ninggelo ni tanon ya poisa do olo. Nang tum Johang dam jite Johang dam not pumati di. Autonomous state kalang kalima kalang di. No ni ta poisa na pidun jaja kong dolo nang tum Johang dam jite Johang dam not pumati di. Manala autonomous state ke pinya bosta le biru ya son. Nang tu misibak
Chonghor dam de no puge toy son you alam bange therak tu memi la bosta isi ba chonghor dam de no ba phan le ki pu unji phan le tum MP alang li phan pe hai gali de rata tum ke la sila bange therak memi le ko potong alang lita ang ho chi kilik le de no ne kani yeta la pulo yo la si non ni tu ni pu bang ke la hello la Usuka song pen airset prung set pen thorpak pen son pho puthak kachi song pon di pho long ja khong poni phain kora pho arni United Student Union of Karbi Anglong asong atum thorpak pen kachi song pon bangso kachi song pon ke Karbi Anglong aduya hoi cherai nangji primary school la pen higher secondary along than bang ang hoi papleng nangji son si kaprek a hormu aputhak ke hang pedopon si usuka amuluk atum tower suding ke hang kasarlang ase ang tong pen kachi song pon apithu Karbi Anglong Autonomous Council agate along sitami ase ke the pen kachi song pon Aphila hayalam thea putha Karbi Anglong Autonomous Council atum aphan pinpura lo sitami pipa jerponlu চাওক আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰ মিছলীয়া বিজেপি চৰকাৰ বিৰুদ্ধে আজি গণতান্ত্ৰিক আমি ৰাজপথত আজি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ কাৰ্বি আংলঙৰ মূল সমস্যা যোনখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ যোনখিনি মূল সমস্যা আমি বিভিন্ন সময়ত অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ আমি বাৰম্বাৰ দি থকাৰ পিছত গুৱাহাটী চচলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱাৰ পিছতো কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু গণতান্ত্ৰিক তেওঁলোকে যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নেমানে সেইকাৰণে আজি আমি ৰাজপথলৈ আন্দোলন কৰি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যোনটো অটোনমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰভাৱশালী CM ডক্টৰ তুলিয়াম ৰহন ডাঙৰীয়াক আমি বাৰম্বাৰ কৈ থকাৰ পিছতো পুনৰ আকৌ আজি আমি 5টা মূল দাবী লৈ আজি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু যদি এই আমাৰ 5টা যদি মূল দাবী যদি অটোনমাছ কাউন্সিলে যদি নেমানে বা দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ যদি নেমানে কিন্তু তেতিয়াহ'লে তীব্ৰতৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব এই বিজেপি চৰকাৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ উন্নয়নৰ কথা কয় কিন্তু বাস্তৱত আমি কোনো এই জাতি মাটি ভেটি কোৱা বা ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈ থকা চৰকাৰখন আমি বাস্তৱত কোনো ইয়াৰ ওপৰত উন্নয়ন দেখা নাই এই বিজেপি চৰকাৰ এখন মিছলীয়া চৰকাৰ এই মিছলীয়া চৰকাৰৰ এগেইনষ্টে আজি অটোনমাছ কাউন্সিলত ঢেৰা কৰাৰ কাৰ্যসূচী লৈছে অনাগত দিনত এই মূল দাবী যদি তেওঁলোকে যদি দাবী মানি নলয় তেতিয়াহ'লে আমি তীব্ৰতৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি অটোনমাছ কাউন্সিলখন তলা লগাবলৈ বাধ্য হ'ম চাওক আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ চাওক প্ৰথম মানুহৰ জীৱনত হৈছে গুণগত শিক্ষাৰ কথা আজি আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ হাইস্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত 600 এবভ ভেকেঞ্চি হৈ আছে প্ৰত্যেকটো হাইস্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত 7জনৰ পৰা 10জনকৈ প্ৰত্যেকটো হাইস্কুলৰ লেভেলত ভেকেঞ্চি হৈ আছে শিক্ষক ছিংগুল টিচাৰ যোনটো প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন যোনটো ছিংগুল টিচাৰ 208টা ছিংগুল টিচাৰ হৈ আছে তাৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰি লয় গুণগত শিক্ষাক যোনটো আমাৰ দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াৰ গুণগত শিক্ষা কেনেকৈ পাব সেইকাৰণে আমি এই গুণগত অতি সোনকালে এইটো ফুলফিল কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু যোনটো বৰ্ডাৰ যোনটো আমাৰ যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো বৰ্ডাৰ এই বৰ্ডাৰটো অতি সোনকালে ঠাই সমাধান হ'ব লাগে কাৰণ আমি বিভিন্ন সময়ত আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত দুষ্টিকাৰীয়ে যোনটো সাধাৰণ গঞা ৰাইজক ঘৰ বাৰী ভাঙি দিয়ে জুই জ্বলাই দিয়ে তেওঁলোকক মাৰধৰ কৰা আমি লক্ষ্য পাইছোঁ ইয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট আমি চলিউশ্যন বিচাৰিছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো মেডিকেল কলেজ এখন নামত এখন মেডিকেল কলেজ 2019 যোনটো আমি মেডিকেল কলেজ পাইছিলোঁ কিন্তু আজি যদি আমি মেডিকেল কলেজত যদি চাবলৈ যাওঁ তাত কোনো যেনেধৰণৰ এখন মেডিকেল কলেজৰ যোনটো ফাংচনিং ব্যৱস্থা হ'ব লাগিল সেই ফাংচনিং ব্যৱস্থাটো আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি অটোনমাছ ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে দিখৌ মেডিকেল কলেজখন যোনটো মেডিকেল কলেজৰ অতি সোনকালে ফাংচনিং ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু আমি 5 নম্বৰ দাবী জনাওঁ যে দিখৌৰ যোনটো চিভিল হস্পিটেলখন পুনৰ জীৱিত কৰিব লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ যিকোনো ঠাইত আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যোনটো টেট যোনটো পাতিছিলে সেই টেট যদি অতি সোনকালে যোনটো কেলিব্ৰেশ্যন যোনখিনি পাইছিলে তেওঁলোকক অতি সোনকালে নিযুক্তি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাব বিচাৰোঁ অটোনমাছ কাউন্সিলত সেই মূল 5টা দাবী লৈ আজি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বা আপোনালোকৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰভাৱশালী CM ডক্টৰ তুলিয়াম ৰহন প্ৰভাৱশালী চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যদি আমাৰ যদি মূল দাবী যদি নেমানে গণতন্ত্ৰ যদি তেওঁলোকে যদি কোনো অমান্য কৰে তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰক আমি আন্দোলন কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰ BJP asong pen PGR VGR aputhak pinia mithang asai hem along pherang kamai ke padopon is Karbi Anglong district BJP atum pen tong sekot pen pherang kamai ke phapon bangso pherang kamai along alang li tum pen kaning je pon ke non ke wang jia hut MOU MOS PGR VGR la pen 6 schedule amukha EC pen EC ke phachun jia phan Karbi Anglong Autonomous Council ke hai CM Dr. Tuliram Ronghang pen claim dam pon bom tanglo pusi pherang ke thengno ningje pon tangte pherang kya thengno kaning japon alam thile ang ton pen arjuponik sine tum sedame lang pamitu constitution no bangke kachile makam kali cipenang makam kali rada phan
han paminangi klar dak pen a hok pet pen mislead nang ne misguide nang ne lasi hala subang nang litum lang paminon constitution along paragraph 14 along kupis ke tokma nang litum lang thutha lale nang litum rata pan phan thu pamitu lalo lapen adun thu bang lalo non ilitum Karbi Anglong lapuan monsam gidulo lapen Karbi Anglong ilitum kaching thu rana thu ta paprangulo ilitum ladak inut hekser mate aneng ki hang pami aneng ki mi pami pen alangli Karbi Anglong Karbi akhe pan amina thur tut ajada kam stame ki claim dali nabang ko aki hai doctor tuliram nohang alangli development chot kali alangli autonomous state anathuan stame kaprek party kaprek asong dumhan pangrum si abatrai alangli chingwai chingsai ko son si palong jima non stame alangli tum BGR alam puthak sta FSLC punon kaprek atum punon alang litum penang anke lasu pacar boje fansta melang tum bor ilo sita pini nang litum lang non dada ilitum make hai doktor tuliram ronghang pini amena damsi BGR long lelong kunat si halada ke khali duma kunat si halada munit kabe ma hala swadi malong alang lipini flex tar damlo BGR long le ladak election seraku election po halada nang litum lang kame pini lo lake latest lo lake non lo to dap alang ni dam amena si hadak flex tame benars tame alang ni sikitar dam ki somda lasi lasona CM ke kumane afrang da duma nang litum theglong le aru FSLC etum alang litum pulo je development tang ho ba hemprek tang ho ku alang litum kupilo ki claim ande to hemprek alam ake hai je kathar nilitum jakas tok sutame alang li fansi nilitum pekter alang li si main negotiator chief lo alang li si te hala suhut alang li pachun thek the si alang li jakas along pen ki kar lo te nona bang alang li la FSLC along pen alang li ko som si ki pachun thek ji ko som si claim thek ji hala so bang owe kimia tum rata tum upilo ne chithi bola nili tum pek de lola sus tame alang li si hekse rese ta muni bon kusi alang li phan nili tum ning chithi ulo lapuan nili tum kachi song alang li phan chief negotiator pek det na pi alang li hala satame paklut gang det la pen kat ju la si ron along pen ki kat le ko son si don le aru kachi song pen hempre ki palong ji buke ning chithi bo rada lasi la bangda nilitum isi doubt do ko lasi aisus do lasi non nilitum alang litum taningge po mo nilita ningge tu po lasi